en artay ɗo ko adi kon taw weltanon ɗen mawɓe men ɓen ɓe telimile ɓen yo Allah hon andintin mawɓe men ɓe telimile ɓen hiɓe tawa e yimɓe hooloraɓe ɓen e nder Lagine Konakiri. min nani ko wadduɗon kon e ɓe bandiɓe yahuɓe ton haɓɓiti jasa e leydi ndin tawata hara jibinande telimile heɓata intérêt e mum. mi nani kadi bandiru woturu no wowla ɗo ka réseaux sociaux wayri enen toujours en publicité ko nafata kon. mi yettike on mais yettike on kala ko tawata hara wona ko concerni IFDG ma ɗum ko concerni le force vive ma lanat kala ko waɗete kala photo yaltowo tataraka ka RPG yewti ɗum en duwaka publicité ɗum si kamɓe kadi hiɓe jogii parti maɓɓe yoɓe naɓan hoore maɓɓe kaɓe woni ton ka groupe uji maɓɓe tan addu ɗum ka groupe uji men. kala ka tawata hara ko Mamadi Doumbouya yalti e photo wayri tun joni laaɓ makko ngol lanni le 31 décembre 2024 gilandema le 1er janvier 2025 goɗɗo e men hana yaltinde photo Mamadi Doumbouya publia illa hara on tigi ko yaltiri photo on ko fi wowlugol ko Mamadi Doumbouya wondi kon angal timmingol ahadi. hiɗa wi ko yo yaltin photo on o yewta angal timmingol ahadi makko angal gonga ko jogi kon angal faamu ko jogi kon angal jaɓugol conseiller ko jogi kon angal moƴƴere ko jogi kon fi bonki ko wondi kon fi angal nafugol yimɓe mum e leydi mum ko jogi kon fi ñamugol jawle Lagine ɗen hara ko ɗum ɗon on tigi wolata fi mum ɗum mo wawi yaltinde photo makko. kono si tawi woni ko fi wi'ugol mo président transition ma président de la république ɗum ko fenade kala wi'uɗo Mamadi Doumbouya ko président de la république ma ɗum ko président transition on ko fenowo wonɗo wonɗo wi'uɗo mo président de la république ɗo gilandema le 1er janvier 2025 andu ko fenowo. Mamadi Doumbouya ko simple clan bandi ko ɗum woni gilandema le 1er janvier 2025. il n'est plus président de la république, il n'est plus président de transition. hiɓe wawi noon joɗade ɗon mi wi'i hiɓe wawi joɗade ɗo yeru hiɓe joɗi ɗon kono hay goto duwaka considérude ɓeɗo comme laamiɓe leydi ko bandi ko clan ko rébellion ɓe wondi ko ɗum ɓe duwa jogede ko hanaɓe ñawede ka laaye meɗen faala ko ɓuri e yawde gouvernement transition civil on yo ar joɗɗina ministre ɓe mum ɓen joɗɗina ambassade ji maɓɓe ɗin joɗɗina kala ko wi'ete kon koko hana joɗɗinede sécurité ji maɓɓe ɗin fof mum ɓe joɗɗina ndaren yeeso ɗon ko honɗum waɗete. so tawi woni goɗɗo no wawi lumbude cangol ara ukkaki ka nder cangol wayri haray wona avion o waɗi haray ko ɗum ɗon woni ko hikki ɗon kon. mi nani Usu Falima no haaca e radio RFI wondema wo yimɓe Lagine ɓen hande kadi haaji maɓɓe ala élection emba ko a fenowo nani wo élection hay hunde ala ko woni important fi Lagine Konakiri emba ko a fenowo molanaɗo nani a jasini hoorema a fattini hoorema e leñol mangol a jasini hoorema e leñol mangol e leydi ma ndin kadi kono noon dugula ko dugula tun wayri tun a woni dugula a woni taafu a woni faasiɗi ko sifa ɗi yewtereji ɗo yewtata e yo Lagine haaju mum ala élection
hande ko ɗum haajata. Joni noon hiɗa ɗaynude yimɓe ɓen innaɓe an hiɗa jogii ko wi'ete kon serak, hiɗa forsi woɓɓe goo hiɗa yaltiniɓe ka IFDG yeeniɓe jawle baaɗi sokkotoɗi ngenariji no jokkuma no dekki ngenariji no dekka ngenariji e ɓaawo ma, hiɗa ɗayni ɓen hiɗa yeetoɓe an ko fokkitanɗa ko laamagol lagine. A laɓɓinaniɓe cer ka RFI ɗo ko haacuɗa ɗon ko laɓɓinaniɓe cer, si tawi woni ko no wayrinaɓe faamoɓe ɓe faamata, ɓe nani ko haacuɗa ɗo kon. Wiwɗa wondema lagine ko mari haaju e mum ko laawi e ndiyam e courant, e sensibilisede fiino jama on tamodirira. Jama on tamodira e hoore fenande, jama on tamodira e Mamadi Doumbouya no wondi e Kamilu, o wondiri Kamilu, o wondiri Bible, o fayi takke makko ɗen e mum, o haaci o wi'i wondema kanko o janfotako jama lagine on, o fenanta jama lagine on, lagine justice o wonay busol, hay hunde ala ko laatini. Onon ko honɗum marɗon ko waɗiron campagne hande e nder lagine Konakiri, sina yimɓe taafuɓe sokkotoɓe ngenariji ɓen heɗototo on. Minen min heɗotako on abadan. Fiimon gasi e nder lagine Konakiri. On gayni golle mon ɗen e nder lagine Konakiri le 31 décembre 2024. Iɗon sikkude ko sama kala men woni on e Wowlande. Ko umata saaƴa aray e mon. Si on sikki wondema ko sama kala men woni on e Wowlande, Allah hon o ittay ka o itti wo ko umata saaƴa sokko e mon. Ɗum hoolere ɗum wano andirɗon o wuuri seeɗa o maaya e pooma noon. Mi tañƴini kan ɗum ɗon kan hiɗon jaɓi ɗum ɗon wondema o maayay ñande goo. O wuuri ka aduna ɗo ñande goo laakara hewtanay on onon kadi. No wawi wonde ka min mi ado on, kono ñande goo on tawoyay lan ton tawi ko min adi on. Ko onon adi lan kadi mi tawoyay on. Ala heddotoɗo ka aduna ɗo. Kono onon on jaasini hoore mon. Mamadi Doumbouya, menen wonnoɓe yetade Mamadi Doumbouya ɓe yo accitu laamu ngun avant 31 décembre 2024. Joni ko ɓen ɗon on o woni e suɓude o nanga o nela on onon heeferaɓe geddoɓe yo nangu ɓen ɗon naɓon ɓe sokon tortiron waɗon kala ko faala ɗum, poisono yimɓe ɓen en secret, lorro yimɓe ɓen. Goɗɗo anda ittiri ko maayi e juuɗe mon hakkunde poisonaɓe e lettaɓe piyaɓe ha ɓalli mum boni, tawata hara nder ɓandu ndum fof wonti ƴiiƴan maaya, tawa hara onon on wiyata ko onon jaɓatare ko nirde ko no wari yimɓe ɓen. Plus de 500 morts waɗɗon sérékore le 1er décembre 2024 ko Allah haalani on wondema yon accitu laamu ngun sali ɗon. ƴettuɗon Sierra Leone ɓe nattuɗon sikkuɗo wondema Sierra Leone ɗenƴoto on ha kamɓe kadi ɓe waɗa bone, Allah holli o wondema ɗum ɗon kañum kadi resi saali. Joni kadi hiɗo yaltude kadi inno wondema telimile no sali jason min, onon ko ɓe anda ɓe telimile ɓen ɓe fina ɓe faama ɓe anda goɗɗum ko ɗum haɗi ƴetton ɗon golloɓe sukaɓe maɓɓe ɓen, onon ko andi goɗɗum ko Malien e Burkinaɓe. Emba on jaasi, emba ndu rawandu waɗndu o message jaasi, emba onon on jaasi. Si tawi woni hakkunde Guinéenjo e Burkinaɓejo e Guinéenjo e Malienjo ko wi'ete no fini no faami no andi goɗɗum ko Malienjo ma Burkinaɓejo, emba on jaasi. Onon ɓe wonɓe haacude ɗum, emba on jaasi. Guinéenjo mo meeɗa yaltude ka village, hara ka village ka tuula heera sifa ka min mi jibina ton, hara ko ton on tigi jibina ka nder burure, ka burure ka goɗɗo wayloto bono, ka burure kami jibina ton si hara ko sifa amen menen village waɓe ɓe anda hay hunde ɓen. Menen meɗen ɓuri Burkinaɓejo ma Malienjo andugol ko honɗum fewndi ka aduna, haysi min meeɗa natude l'école, haysi tawi woni ara min jibina tun min naada e suudu min joɗɗina ɗon ha weeti,
ha adna on hewtani men ka tatara men wawai andude hiiri weeti menen haray guinenjo on haray menen meɗen kosdiri guinenjo on no faami ɓuri burkinaɓejo ɓuri maliyenjo on jaasi o woni jaasuɓe an o waɗɗo o message inni wonde maɓɓe telimire ɓen ɓe anda golle ɗen ɓe faama ko ɗum haɗi ƴetton ɓe onon société ji mon no darna fewne ɗo ɗi ala e gollude a jaasi a woni ɓi jaasuɗo kadi ɓen kadi ɓen ɓe wonɗa ɓi jaasuɓe ɓen kadi ko ɓi jaasuɓe kadi menen guinen ɓen min wi'atake wondema min anda min jaɓata ɗum e mbale kam min waɗali kono hakkude amen e maliyenjo no ɓuri men pinal ma no ɓuri men faamu a feni molanande wiu kan hiɗa faala intérêt mon personnel wayri hiɗon wujjude jawle lagine ɗe yahon jason telimile fof hiɗo waɗi gayɗe ka mawɓe men e yimɓe men ka remata fof hiɗo yeehi waɗi gayɗe on jaɓali ƴettude yimɓe jeyaɓe ɗon ɓen ɓe golla ɓe wawa heɓude intérêt ko Allah waɗani ɓe konka nder leydi maɓɓe hiɗa yalta ɗo hiɗa haaja hiɗa wi'a wondema onon intérêt mon no buloka telimile yoɓe buloku intérêt mon ɓe buloka on Allah jarama on jarama ɓe telimile ko wakkili ɗon kon haaɗen otoje ɗe tawi woni kono o haaciri noon woniri hara ko goonga otoje ɗen ɓe falano yawde ɓe huɓɓina otoje ɗen ɗe ronki huɓɓude emba haray on jarama yalla waɗu hara ɗum ko goonga si wona goonga ko ɗum waɗi si min jallamode mo tarjalon ko jami toujours mi wi'ay ñanneyagal ngal wota en bugo ɗum mare ñanneyagal ngal wone ñanne mo yawike en ñaamen mo yaltingol ñaaki fiɗa bandi salte saaka ka kanji soofina militaire ɓe bandiɓe wonɓe warde ɓiɓɓe men ɓen naata ka kanji ka police ka gendarme puucina fiɗa lappiɓe mum ɓen haa ɓe haaja ɓe sansanta ɓe yalta nder ton bagasiji maɓɓe fof lance wota on accitu ɗum wota on accitu wura kadian wata on hawku wura kadianje ɗen mare ñande goo en waway hutorade wota on hawku cenke wota on hawku kure kaaha wota on hawku kala ko tawata hara ko ɗum ɗo jogi ɗon ko hiworto ɗon ɗum koko hiworte non so yi Amérique no hula par ce que hiɓe jogii missile hiɓe jogii gaz atomique hiɓe jogii gaz lacrymogène hiɓe jogii kala ko wiyete ɗum ɗo koko beppinirte goɗɗo hiɓe ma ɗum goɗɗum hiɓe jogii ko ɗum waɗi si Europe no suusataɓe ko ɗum waɗi si Asie kañum kadi darti moƴƴini arme ha fayda ɓe feƴƴitike américain ɓe ɓen ko ɗum kamɓe ɓe dartorta enen kame en baaɗi no ari no saaki e ley ndin no yeyeten ɗum ɗo ko bidiya ɗum ɗo ko haram ɗum ɗo ko bidiya ɗum ɗo ko haram ko ɓen wonɓe haccude wi'a on wondema ɗum ɗo ko bidiya e haram ko ɓen woni haram e bidiya e yankoɓe ɓen ko kamɓe woni haram e bidiya kala ŋaaɓuɗo bekko mum wi'i wondema mawɓe men ɓen ko waɗayno ɓaawo ɗo kon windugol nasi fiɗaynoɓe cenke ndureɓe moƴƴuɓe dariɓe dankaraniɓe no danda yimɓe bone fiɗaynoɓe wura kadian bukotonoɓe wura kadian beppina bandi salte liɓandu e leydi sifano ɗi bandiji ɗi dumbuya wondi ɗo fiɗoɓe korte fiɗoɓe cenke ko ɓen wondi e haqiqa on wona onon ɗi bandiji salte wi'ay ɗi wondema konko ɓen waɗayno ko haram ma ko bidiya ko onon woni haram e bidiya onon harminɓe ɗum ɓen ko onon harmi ko onon jaasi sina ɗum hande ka fewnuɗen ɗo kala ko wi'ete ɗum ɗo ko ɗum ɗo ko bidiya e haram hiɗe woɗɗuno wallinde ɗum ha joɗɗen ka jullere laamu on tuma sen joɗi ka jullere laamu on tuma en daaray ko honɗum woni ko moƴƴa ko honɗum woni ko moƴƴi kono wona fewnduɗo haray ɗum ɗon kadi ko teddungal jama on Aliou Ba Allah jonnitu en mo e hoore jaam hayrano afiya tan
si Allah o waɗi kadi o yalti toujours min komi torotomo yo yaltu e nder lagine Conakry fewndo o wattuɗo o yo yaltu ton yo yaltu e nder lagine Conakry fewndo on si Allah waɗi ɓe accitimo yo yaltu ɓiɗɗo gorko o calculay ko waɗata kon wona innugol ɗo sonko kañum yaltali Sénégal sonko heɓalno yaltira Sénégal et puis Sénégal ko leydi démocratie woni Sénégal e Sénégal kadi e Guinée Conakry nanda jeyda e hedde ka politique e hedde ɗi fof majji sabadema sénégalais ɓe fopp si inni manifestation sénégalais fopp yalta e manifesta lagine Conakry ha hande gilandema Alpha Condé laami ɓawo adi Alpha Condé adi ɓe manifesta e seeɗa ɓe aray ɓe tawta en seeɗa manifeste en fii faalanegol Alpha Condé yo laamo ko ɗum kamɓe ɓe wonno e yaltirde maɗum yo neɗɗo maɓɓe laamo ko ɗum ɓe wonno e yaltirde yeru yaltayno koye puusa e ŋanaten ka laayi kamɓe ɓe doga ɓe naata ka cuuɗi ɗum ɓe accino ɗum o gilandema Alpha Condé laami o meeɗi yiwde goɗɗo goo no yalti manifeste ara wona pullo Fuuta o oye on yiyata ɗum on yiyaali awa si tawi woni hiɗen faala laamade lagine en beppinay ayɓe men ɓe en puucodiray e maɓɓe konko huluɗon ɗon konko wonɗon e takkade ɗon mi nanayi woɓɓe no wi'a wondema kamɓe waɗay neeru ha ɓe hen dow laamu ngun e juuɗe ɓe on ɓurɓe ƴoyre on anda ɓe joƴi no ɓuri on mi arta leyɗo maɗa lefol tammol ko jasɗo tu wi'ata hande kañum ɗaynay ɓeɗo haɗumanna ko fenade laaɓude woni on wi o kañum ɗaynay ɓe ha hen dow laamu ɗum ko fenade noon par ce que a wawata ɗaynude ɓurɗoma ƴoƴude mi arta leyɗo maɗa lefol tammol hande le 3 décembre 2024 aljumare ñande tati lewru o yafatalan komin décembre 3 janvier 2025 hande e aljumare nde ɗo ko 3 janvier 2025 ñande tati lewru aranuru ɗum wiyete janvier 2025 kitale gudujiri ɗe noga e joyi mi arta leyɗo waɗa lefol tammol Diallo Mata Muttari Diallo Bappa Diame